turamukije iteraniro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dushimiye Imana yemeye ko tugera mu bikari byayo. Iyo Mana yatumeho, iyo Mana yatumye tubyuka amahoro. Yule Mungu aliacha tunaamka salama. Ihabwe icyubahiro mu izina rya sifa kwa jina la Yesu Kristo. Igihugu cyacu cyabyutse amahoro. Nchi yetu iliamka salama. Bene data n'abashiki bacu kwese twabyutse amahoro. Wandugu na wadada wote waliamka salama. Iyo Mana yabikoze. Mungu aliyetenda hiyo apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Urebye ni benshi bavuye mu mubiri. Ukiona vema ni wengi walitoka mwilini. Nabandi bagiye mu bitaro. Na wengine wako ndani ya hospitali. Ariko kuba twebwe turi amahoro. Kuwa sisi tuko hai. Kuba Imana idutije akakanya. Kuwa Mungu ametuazima muda huu. Tukagera tunafika mbele yake ubuntu bwayo kwa neema yake. Iyo Mana rero yabikoze. Mungu aliyetenda hiyo nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Kuba imbere y'Imana ni byiza. Kwa mbele ya Mungu ni vizuri. Niko umuririmbyi yaririmbye. Ni vile mwimbaji aliimba. Kuba imbere y'Imana kwa mbele ya Mungu ni byiza. Ni vizuri. Nta gisa nabyo. Hakuna kitu kifananacho nabyo. Amina. Dawidi nawe aravuga ati. Dawidi alisema eti iyo numvise ko wakati ninaposikia kwamba malango ya hekalu yanafunguliwa umutima wanje uraneze. Moyo wangu unafurahi. Nanje ndararikira bene data. Nami naalika kwa ndararikira abashiki banje. Kwa wadada. Baje bishima. Wao wanafurahi. Iyo bageze imbere z'Imana. Wakati wanafika mbele ya Mungu. Muje mwishima. Mwe mnafurahi. Imbere z'Imana niho tuvanira imbaraga. Maana mbele ya Mungu ni hapo tunatoa nguvu. Yananiranye niho bikemukira. Yale yote yalishindikana ndi pale yakatulika. Naambia kweli ababonye umugisha bose waliopata baraka wote nuko bubahaga Imana kandi bakubaha n'ijambo ryayo. Wanaheshimu neno lake. Iyo wubashe Imana unapoheshimu neno la Mungu, ijambo ryayo, heshimu neno lake, Imana iguhereza umugisha. Mungu anakupa baraka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, ndio maana Yesu alisema nimubahiriza amategeko yanjye, ukitii sheria yangu, muzasabe data, muombe Baba, icyo mukeneye cyose azakibaha. Mungu atawapa. Nimwubaha, mukiheshimu, kubahiriza itegeko ryanjye, ukitii sheria yangu, muzasabe, muombe Baba,
kuheshimu neno lake wakati unalitii ubikije Imana. unawekesha Mungu. Amen. Amina. Imana Mungu wetu asifiwe. mu ijambo ryayo. Tutasimama ili tusome neno lake. Turacakomeza bwa butumwa twatangiye umunsi w'ejo. Tunaendelea na ile habari njema ambayo tulikuwa nayo jana. Ubutumwa buvuga ati imbaraga. Habari njema ya kusema kwamba umoja ni nguvu. Reka dusome hahandi twasomye umubwiriza ibice 4. Wacha dusome kile kitabu cha Mhubiri sura 4. Duhere ku murongo wa 9. Tutaanzia shairi ya 9. Undi aradusomera itangiriro bice 11. Mwingine atasoma Mwanzo sura 11. Ahere ku murongo wa mbere. Akianzia shairi ya kwanza. Ndamubwira aharagarukira. Nitamwambia mahali atarudilia. Reka nsome umubwiriza ibice 4 duhere ku murongo wa 9. Wacha nisome Mhubiri sura 4. Hanyuma muze Eugene aradusomera itangiriro 11 ahereye ku murongo wa mbere. Baadaye ndugu Eugene atatusomea Mwanzo wa kwanza anzia sheria ya kwanza. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa ababonye ishano. Maze kandi ababiri iyo baryamye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate? Umuntu naho yanesha umwe ababiri bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu tucika vuba. Amen. Itangiriro Mwanzo 11 ahere ku murongo wa mbere. Anze shairi wa kwanza. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahakura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindure ururimi rwabo, rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Amen. Mwene data turi kumwe arasengera aya magambo. Ndugu tuko pamoja, taombea maneno haya. Nyakubahwa Mwami Yesu Kristo, aya magambo na yawe, kandi nawe yazaniye n'abawe. Ndagusabye ngo uyavane kuri izi mpapuro maze uyashyire ku nkingi z'umutima. Kandi Mwami Yesu uze wigaragaze muri aya materaniro, umugaragu wawe numufata natwe ukamusiga, natwe dusigire kumva.
ijambo ryawe nyagasani mwami Yesu nta muntu wabasha kuryiga uretse kurihishurirwa. Ngwino nawe mu mitima yacu maze ubane natwe utuyoboresha imbaraga yawe kandi umwuka wera muyobozi aze hejuru y'iri teraniro. Nyakubahwa mwami Yesu uwa mbere n'uwa nyuma kuri aya magambo tukubone muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Utaketi. Imana ihira ijambo ryayo. Mungu abariki neno lake. Kandi ihire n'ubusomyi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abariki na usomi wake kwa jina la Yesu Kristo. Umunsi w'ejo twari turahangaha. Jana tulikuwa hapa. Twaganiriye ijambo rivuga ati imbaraga ni ubumwe. Ndio umoja. Burya ahari ubumwe. Kwenye kwa umoja. Ico bakeneye cyose bakigeraho. Ariko ari amacakubiri. Lakini kwenye mafarakano. Ni intambara gusa. Kandi bahora mu bukene. Wanadumu katika bahora mu gihombo. Wanadumu katika impamvu twifuje kuvuga iyi message. Sababu imeacha tunahitaji. Cyangwa impamvu twifuje kuganira kuri iki kintu. Wala sababu nuko turukusoza umwaka. Ni sababu tunamaliza mwaka. Tukaba twifuza ngo tumehitaji eti kwese sote dusoza umwaka turumwe. Mwaka tukiwa wamoja. Hari ikibazo kwenye kwa swali kiveho. Itoke. Hari intambara kwenye vita haba amahoro. Hawe salama. Buri mundu mu mutima we. Kila mtu moyoni. Niyumvemo mwene se. Ndugu yake. Niyumvemo Didasi. Na Didasi anyiyumvemo. Nabe mfitanye ikibazo na Didasi. Afite uburenganzira bwo kumbwira ko frere Asheri dufitanye ikibazo. Hanyuma nabe frere Asheri afite umwuka wera kandi afite umwuka umuyobora, azemera kwiyunga na frere Didasi. Burya ari ubwiyunge niho Imana iba iri, kuko Imana ishaka ngo tube umwe, tutegutatana, ahubwo dutekereze kimwe, kuko nawe turukuja ni hamwe. Nawe turukuvuga ngo turukuja mu ijuru, nuko njyewe na frere kwaba umwe, nuko njyewe na mushiki wanje kwaba umwe, bihereye mu ngi wacu. Jewe n'umudamu wanje tukaba umwe, mu byo dupanga, mu byo dukora tukaba umwe. Nitubumwe urugo rwacu ruzakomera, nitunabumwe eglize yacu izakomera. Kumvise ko ku munsi wa Pentekoste bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima, inama imwe, nuko imbaraga y'ijuru imanukira iteraniro ryose. Bene data bashiki banje, kugira ngo duhabwe imbaraga ituzamura, kugira duhabwe imbaraga itujana mu ijuru, nuko twaba umwe. Isi yose ubu ngubu bari guharanira kuba umwe. Mugenzuye politike yose, abaperezida bose bari guharanira kugira ngo babe umwe. Ndetse n'amadini yose ubu ngubu yo yamaje kwihuriza hamwe. Bose bari hamwe, bose buno bari hamwe. Umupadiri yasezeranye umukorosi, bose amadini yose ubu ngubu ari hamwe. Niyo mpamvu natwe dukwiriye kuba umwe. Turabumwe n'iki? Turabumwe n'ijambo ry'Imana, turabumwe na Kristo, turabumwe njyewe na mwene data, kuko ijuru tugiyemo ni ijuru rimwe. Amen. Ijuru tugiyemo ni ijuru rimwe. Mbingu tunaingia ni mbingu moja. Intambara turwana intambara imwe. Vita tunayopigana ni vita moja. Kandi umwanzi wacu ni umwe. Umwanzi wacu ni Satani. Tukazagira umwanzi muri eglize. Igihe uzagira umwanzi muri eglize, uzaba wicaye mu mwanya gutari urwawe. Muri eglize bose bari bakwiriye kuba abavandimwe, kandi abavandimwe bakurana mu makuba. Ondoana katika shida. Wasomye Zaburi, soma Zaburi,
133 baratubwira ati ni byiza kandi ni by'igikundiro kabavandimwe baturana bahuje. Rero biragukomereye cyane igihe uzabona mwene so abaye adui yawe. Mwene so w'Imana yaguze amaraso, mwene so Imana yamucunguye, mushiki wawe Imana yacunguye ikamuhereza ubutumwa bw'igihe, uzaba ufite ishano igihe uzabona mwene so ari umwanzi wawe. Niyo mpamvu bene data biradukwiriye ngo tubumwe kwe ku giti cyacu, tubumwe n'ijambo ry'Imana, tubumwe na Yesu Kristo. Kuko umugeni uragenda nuko baramanza babumwe. Niyo mpamvu Frere Francis yavuze ngo shimi Imana iyerekwa nabonye ko buri bantu bose bari gusubira ku murongo. Bene data bashiki banjye, ibi bice ni divizo zihari mbere yo kugaruka kwa Kristo, nejejwe yuko bitazaba bihari, byose bizaba byavuyeho. Frere Frank aravuga ngo nta madiviziyo gazaba gahari, ahubwo buri nyoni yose ikwiye kugaragaza iri kurusha. Kandi igiti iyo gihengamiye niyo kigwa. Naho mu bana b'Imana nta madiviziyo gazaba gahari, kuko dufite ijambo ry'Imana ridushira ku murongo. Amen. Amadiviziyo gazashira, amadiviziyo gazashira, kuko diviziyo ni umurimo wa Satani. Uzakubwira ngo diviziyo ni nziza, azaba kubesha. Diviziyo ni umurimo wa Satani. Gutandukana na mwene so ni umurimo wa Satani. Ahubwo Imana ishaka ngo tubumwe. Amen. Dusomye amagambo, tunasoma maneno mu mubwiriza ndani ya kitabu cha Mhubiri, yasema eti umoja ni imbaraga, ni nguvu. Kandi koko bene data, kweli wa ndugu zangu, ni imbaraga, umoja ni nguvu. Ahatari ubumwe kwenye hakuko umoja ni vita, nta mutekano bagira, hakuna usalama, hakuna maendeleo. Ariko ahari ubumwe, lakini kwenye kwa umoja hatera imbere, kuna kwa maendeleo ndani ya kimwili ndetse no mu mwuka, hata ndani ya kiroho. Amen. Amina. Kuko bari kuhuriza hamwe, bagahuriza ku murongo umwe, batera imbere, wanasonga mbele. Ariko muzareba hano bahora mu ntambara, kwenye vita muzarebe wone kwenye kuna kwa vita, hakuna maendeleo hapo, hakuna maendeleo. Ababiri barutumwe, wawili wanapita umoja, kuko bombi kuko babona ibihembo byiza, wanaona malipo mazuri y'imirimo yabo, ya kazi zao. Kuko sababu iyo umwe aguye anaanguka, abyutsa mugenzi we. Ariko uguye ari wenyine, alianguka akiwa mmoja, uguye ari wenyine, anaanguka akiwa mmoja, atari umubyutsa ababonye ishano, kumwamusha anapata ole. Maze kandi pia ababiri wawili iyo babonye iyo baryamye barasusuruka, nao lala wanapata kifugutu. Ariko uri wenyine wasusuruka te? Mmoja anaweza kupata kifugutu. Je, wa 12 alikuvuga ati ya 12 asema umuntu naho yanesha umwe, hata mtu anashinda mmoja, ababiri bamunanira rwose, watamushinda. Ni kweli, ibyo nukuri. Urashobora kurwana n'umuntu, unaweza kupigana na mtu mmoja, ariko baba babiri, lakini wakiwa wawili ntawabashobora, hawezi washinda. Amen. Amina. Ntawabashobora, hawezi waweza. Kandi umugozi w'inyabutatu, kamba ya matatu haiwezi katika. Bene data bashiki banje, ikimani dushakaho nuko Frere Didasi yafata kaboko, nawe yagafata kaboko, nunda agafata kaboko, nunda agafata kaboko, hanyuma tugakomeza urugendo. Songa mbele ndani ya safari. Nidukora gutyo, tenda hiyo, ntaho Satani azaturuka, ntaho Satani azaca, ahubwo tuzaba dutegereje ijuru. Ngojea mbingu. Itangiriro baratubwiye ati, mwanzo kwa sema eti isi yose, ulimwengu wote yari yuzuye ururimi gusa, ulimi mwingi, amagambo amwe, maneno mamoja,
mamoja, imvugo imwe, masemi mamoja, intekerezo zimwe. mafikiri mamoja. Kubera iki? Sababu gani? Bari abantu bahuje. Walikuwa watu wenye kukutanisha. Nabari Igifaransa bavugaga, kama ni Kifaransa hamenya aracumvaga. amenya alikuwa Nabari Icyongereza, Didasi aracumvaga. Isi yose hari ururimi rumwe, amagambo amwe. Nuko abo bantu batubanjirije ngo berekeza iburasirazuba, ngo mu kibaya. Bagezeyo babona ikibaya, baravuga ati kino kibaya ni kigari cyane. Rero tutatanye, buri umwe wese azakora ibye, ahubwo mureke tuje inama, twiyubakire inzu, twiyubakire inzu. Iyi nzu tugiye kubaka tugere ku Mana. Icyo batekerezaga cyari cyiza, ariko impamvu cyabaye kiri imbere z'Imana nuko byari ibyo kurwanya ijambo ry'Imana. Amen. Bari bafite umugambi mwiza wo kuba hamwe, ariko Imana irebye ibitekerezo byabo babona yuko binyuranye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yaravuze ati mubyare mwororoke isi, mugwire mwororoke isi. Ariko bo bari bashaka kwibundira kujikusanya pamoja, ya pili watafuta kwenye mbingu. Imana ibonye ko intekerezo zabo zinyuranyije na gahunda yabo, Imana iramanuka isenya ibyabo. Bene data bashiki banyu, icyo nababwira, ikintu cyose uzakora kitarimo Imana ntaho kizagera, ariko icyo uzakora ushize Imana imbere kizatera intambwe. Amen. Niyo mpamvu uzakora ikintu kitarimo ijambo ry'Imana, kitarimo Imana, kizasenyuka, ntaho kizatera intambwe. Niyo mpamvu mbinginga, ibyo muzakora byose muje mubikora musomye ijambo ry'Imana. Burya ijambo ry'Imana niyo ndakuka yacu, ijambo ry'Imana niwo muyobozi wacu. Ijambo ry'Imana burya iyo ijambo rivuze Imana iba yavuze. Amen. Amina. Ngisi yose yari ururimi rumwe, dunia yote ilikuwa na ulimi moja, wari ururimi rumwe, kwa ulimi moja. Bene data bashiki banyu, dada zangu, urwo rurimi nawe cyari Igifaransa cyo gihe ni sawa, ariko twebwe none ururimi rwacu ni uruhe? Aho duteraniye ni uruhe? Ese ni Ikinyarwanda? Ese ni Igifaransa? Ese ni Urungereza? Ururimi rwacu, ururimi rw'abana b'Imana, niyo mpamvu abagaragu b'Imana bavuze ngo umuntu nazanga ijambo ry'Imana burya nizanga ijambo ry'Imana, katala neno la Mungu, katala neno la Mungu, mulitoka nyuma, musinipende. Umuntu wazi ijambo ry'Imana mtano chukia neno la Mungu na umkatae, usimupende, kuko icyamukiza ambacho kinaweza muponya amekikataa. Niyo mpamvu ndababwira, ndio sababu nawaambia eti pendeni neno la Mungu, maana lugha yetu turukuja mu ijuru yenye kutekeleza mbinguni ni neno la Mungu, ndio lugha yetu. Hari Icyongereza, sio Kiingereza, sio Kifaransa, hari undi rurimi dufite, ni ijambo ry'Imana la Mungu. Isi yose, ulimwengu wote, hari ururimi rumwe, kwa na lugha moja, ubwoko bumwe, kabila moja. Reka mpere ku murongo wa 5. Wacha nianzie shairi ya 5. Hari kuvuga ati, nasema hivi, Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, Mungu akasema eti, dore ona aba hawa ni ubwoko bumwe, taifa moja, ni ururimi rumwe, moja, nibyo babanje ndio walitangulia kutenda. None sasa takizabananira kitawashinda gukora wakipenda wakitenda. Amen. Amina. Bivuze ngo nasema eti, iyo umuntu iyo niyunze na Didasi, kama ninajiunga na mugambo wao wote kwa panga yote tutapanga, tutaifikia. Amen. Amina.
bivuze ngo umugambi w'umugore n'umugabo bapanga bawugeraho, ariko reka umugabo apange umugore yange birasenyuka. Ubumwe ni imbaraga, ni nguvu. ahari ubumwe Kwenye kwa umoja batera imbere. inasonga mbele. Mwumve iri jambo neza, Sikia neno hili kandi sawa. kwese ritugirira umumaro. Sote iwe na maana Uhereye kwetu, kuri nje kuanzia kwangu iwe na maana ndetse kwangu, nawe hata na wewe bitugirira umumaro. iwe na maana kwako. Iki gihe Si tugezemo wakati tunaofikia, hari igihe cy'intambara, sio wakati wa ahubwo vita, ni igihe ni wakati cyo kwiyunga n'ijambo wa kujiunga na neno la ry'Imana, Mungu, cyo kwiyunga na mwene kujiunga na so, ndugu cyo yako, kwiyunga n'umugore kujiunga na wawe, mke wako, cyo kwiyunga n'abana kujiunga na bawe. watoto wako. Hanyuma Baadaye tugategereza areveni. ngoja Kuko kunyakuliwa, isi irarangira. maana dunia inakwisha. Amen. Amina. Iyo turi kuja Kwenye tunaelekea tuzajayo duhuje. tafikia kule Kuvuga tukutanisha. ngo tukuja mu ijuru, Tunaenda hano ku mbinguni, isi byatunaniye ulimwengu guhuza. imetushinda kukutanisha. Ahubwo birakwiriye ngo Inatubidi tumanze kwahuriza tuanze hano. kukutanisha pamoja ulimwenguni. Niduhuriza hano ku isi Tukutanisha dunia. tuzaririmba, Tutaimba. ujavuge ati amen. Unasema amina. Uwiteka abonye ko umugambi wabo Bwana wakomeye. alipoona mpango wako imezidika, Uwiteka aramanuka. Bwana Mungu akashuka. Nawe yaramanukanye na Gaburiyeli. Kama alishuka pamoja na Na Gabrieli, yaramanukanye na malaika. kama alishuka na malaika gani Simbizi. sijue, Ariko yaramanuka. lakini alishuka. Naravuze ati Alisema eti muze tumanuke njoni dushuke turebe tuone ibyo bari abana b'abantu bari. yale wanadamu wanatenda. Uwiteka abyitegereje Bwana Mungu alipolitazama aravuga ati akasema eti aba hawa icyo babanje gukora ni iki? kitu walitangulia kutenda ni kizuri. Ni ubwoko bumwe, Ni taifa moja, ni ururimi rumwe. lugha moja. Amen. Amina. Babanje baba umwe. Walitangulia kuwa mmoja. Iyo babaye umwe Wakati walikuwa mmoja, bagahuriza ku magambo wakutanisha gamwe, ku maneno mamoja, Uwiteka Bwana Mungu aravuga ati akasema eti ubwo babanje gukora hivi biriya walitangulia kutenda nibyo hivi, bashatse na gukura, matendo wanahitaji kutenda Bazabikora. wataitenda bila shaka. bene bashiki banjye Ndugu dada zangu, niduhuriza hamwe kisha pamoja icyo tuzifuza gukora cyari cyo cyose, kutenda chochote, Imana izavuga ati bariya babaye bamwe, wamekuwa wamoja. n'ishyaka ryabo Ivu yao ni rimwe. moja. Ishyaka ryabo ni iryo gutera imbere mu mwuka, ni iryo gushaka icyubahisha Uwiteka. Reka nanjye mbahagarareho nemere ibyo bansabye, kuko babanje kuba umwe. Walianza kuwa wamoja. Gusaba ni byiza, Kulomba ni vizuri, ariko bisaba ngo dusabe lakini inatubidi icyo twahurije. kitu ambacho tutakutanisha. Amen. Amina. Bene data Zangu, munyumve neza, sikieni vizuri. bamanje kuba ubwoko bumwe, Walikuwa taifa moja wala N'ururimi kabila moja rumwe. na lugha moja. baravuga ati twubake. Nasema hiki tujenge nyumba. Uwiteka bireba. Bwana Mungu alipotazama Aravuga ati, aba anasema eti barabigeraho. hawa watavifikia kabisa. Umurongo wa gatandatu ari kuvuga Shairi ya 6 asema eti Uwiteka aravuga ati Bwana Mungu anasema dore eti ni ubwoko bumwe, ni kabila Ni moja, ururimi rumwe. ni lugha moja. nibyo babanje gukora. Ile walitangulia Ururimi kutenda. rwacu ni Lugha ijambo yetu ni ry'Imana. neno la Mungu. Twebwe ururimi rwacu Sisi lugha yetu hari Igifaransa, sio Kifaransa. kandi ubwoko bwacu Taifa letu wala kabila Hari letu Abahutu, sio Wahutu hari Abatutsi. wala Watusi. ahubwo ubwoko bwacu Bali kabila ni ubwoko yetu bw'abana b'Imana, ni watoto wa Mungu. ni ubwoko bwacunguwe n'amaraso ya Kabila Kristo. aliyokombolewa na Niyo damu ya mpamvu Yesu umuntu uwo ari we Kristo. wese uzazana amaboko hagati yacu, Ataleta kabila uwo kati yetu, muntu azaba uwo yayobewe. muntu amekwisha kupotoka azaba njia. yayobye. Atakuwa amekwisha Twebwe kupotoka hano njia. Sisi turi hapa abana b'Imana. tuko watoto wa Mungu. Nta muntu uri hagati yacu, Kuna Mumbuti, nta mututsi uri hagati hakuna yacu, Mtusi, nta muntu uwo ari we wese uri hakuna hagati mtu yacu, awaye yote ahubwo kati yetu, twese bali sote turi abana tuko b'Imana. watoto wa Mungu. Ubwo bwoko bwacu kandi n'igihugu turukujamo, turukuja mu ijuru. Tuta mbinguni. Amen. Amina. Niyo mpamvu n'ururimi rwacu Lugha yetu ari ijambo Neno ry'Imana, la Mungu. ni ururimi Ni lugha rw'ijuru ya mbinguni rudashobora kumva n'abisi. ambayo inaweza kusikika Ijambo na watu ry'Imana wenye neno la nirwo Mungu. rurimi Ndio rwacu. lugha yetu. Amen. Amina.
Uwiteka birebye, Bwana Mungu alipobitazama aravuga ati, nasema eti aba barabishobora. hawa wataweza. Uwiteka Bwana Mungu amanurwa no kureba akashushwa na ibyo abana kutazama b'abantu wale bari wanadamu gukora. yale wanatenda, anyuranya indimi zabo, akatofautisha lugha zao, tuma batumvikana. ikasababisha wote hawasikilizani. Kubera icyo Uwiteka anyuranyije Sababu gani alitofautisha lugha zao? nuko ibyo bari bari Sababu gukora matendo yao ntabwo byari birimo Imana, haikukuwa ndani Mungu, nta murimo w'Imana hakuna wari kazi ya Mungu ilikuwa niyo ndani. mpamvu icyo uzakora Ndio cyose maana mpango wako kitarimo umurimo ulikuwa w'Imana, ndani, kazi ya Mungu kitarimo ijambo neno la ry'Imana, ndani, neno la Mungu cyose kizapfa. yote itaharibika. Amen. Amina. Dusome Abefeso Tusome kitabu cha Waefeso, ibice 4. Waefeso sura 4, Abefeso ibice 4. Waefeso sura 4. Imana ishaka ngo tubumwe. Mungu anatafuta tuwe wamoja, Hari ikibazo tuwakemure, kwenye kwa swali tuitatue, hanyuma dukomeze urugendo. baadaye dusonge mbele ndani ya safari. Impamvu urugendo rw'Abisiraheli rwahagaze Safari ya Waisraeli wakati bamara lisimama, imyaka 40 mu butayu, miaka 40 ndani ya nuko hagati jangwa. yabo hari harimo Sababu abatizera, wakati yao kulikuwa wasioamini, bituma urugendo ruhagarara. ikasababisha safari yao inasimama. Abefeso ibice 4, Waefeso sura duhere ku 4 murongo wa mbere tuanzie shairi wa turageza kwanza ku murongo tutafika wa 6. shairi ya 6. Hari kuvuga ati, Unasema nuko hivi, ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugire ubumwe, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe umurunga, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Amen. amina. Kugira umwete wo gukomeresha ubumwe umurunga w'amahoro. Ya salama. Amen. Amina. Hariho umubiri umwe, Unakuwa mwili moja n'umwuka umwe, na roho moja, kuko mwahamagariwe maana ikiringiro mlitiwa kimwe matumaini mamoja cyo guhamagarwa kwanyu. kwa kuitwa Hariho kwenu, umwami umwe mfalme no mmoja kwizera na kumwe kuamini kumoja, n'umubatizo umwe. ubatizo mmoja, Hariho n'Imana imwe, Mungu mmoja, niyo data wa Baba wa twese, sote, udusumba na ezidi twese, sote, uri hagati yacu anafati twese yetu sote, kandi uturimo pia twese. anakuwa ndani Amen. yetu. Amen. Bene data, uyu ni Paulo. Huyu ndugu, huyu Tubwire ni ati, Paulo, mugende endeni mwicishe bugufi, nyekee, mufite ubugwaneza, mwihanganirana kandi mwihanganirana mu rukundo, ndani ya upendo, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe umurunga w'amahoro. kamba ya salama. Amen. Amina. Burya ubumwe Umoja ukomereshwa n'amahoro. na salama. Burya atari amahoro, Kama hakuna umwe salama, wese akora mmoja ibye, anatenda matendo ariko yake, ubumwe lakini umoja bukomereshwa n'umurunga w'amahoro. na kamba ya salama. Burya urugo rurimo amahoro, Nyumba yenye kwa salama, umugabo n'umugore baba bari umwe, ni wamoja. eglize irimo amahoro, abakozi bose bahuriza kuri kimwe, bakatera intambwe. Wanasonga mbele, wanapiga Amen. hatua. Amina. Kuko Sababu mwahamagariwe mwaitwa ikiringiro kimwe matumaini mamoja cyo guhamagarwa kwanyu. kuitwa kwenu. Hariho umubiri umwe, Unakuwa mwili moja n'umwuka umwe. na roho mmoja. Amen. Amina. Hariho umubiri umwe. Unakuwa mwili moja. Uwo mubiri ni Ile uwuhe? mwili ni gani? N'umubiri wa Yesu Kristo. Mwili wa Yesu Kristo. N'umwuka umwe. Na roho mmoja. N'uwuhe mwuka? Roho gani? Ni wa mwuka Ule wera. Roho Mtakatifu N'umwe. mmoja. Amen. Amina. Kuko Sababu mwahamagariwe ikiringiro kimwe matumaini mamoja cyo guhamagarwa kwanyu. kwenu. Hariho umwami umwe Kwa mfalme mmoja, no kwizera na kumwe kuamini kumoja, n'umubatizo na ubatizo umwe. mmoja. N'umubatizo Na umwe. ubatizo mmoja. Hariho Imana imwe, Tunakuwa Mungu mmoja, data wa Baba wa twese, sote, udusumba twese, ambaye ni zaidi uri yetu, hagati yacu na kwa kati twese, yetu sote, kandi uturimo pia twese. anakuwa ndani yetu sote. Amina.
hili neno la Mungu sio asili ulikatae itakuletea, lakini ni neno la Mungu. Kuna matumaini mamoja, uko roho moja, tumetiwa matumaini mamoja, kwenda mbinguni. Amina. Hapo pale tunapigania mbinguni. Kama wanapigania vitu fulani, lakini bila shaka tunapigania mbinguni. Amen. Amina. Bisaba ngo nakubidi dukutanishe neno la Mungu ni kama fimbo. Kama mchungaji anakuwa anazurudisha mchungaji mmoja atati nyama ya poli kwe kondoo zake. Amen. Amina. Tusome Wakorintho. Some Wakorintho. Wakorintho sura 12. Wakorintho wa mbere. Wakorintho wa kwanza. Sura 12. Kunasema eti murongo wa 12. Sura 12. Kunasema eti kuko mu mubiri ari kuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi. Nakuwa na viungo. Kuko umubiri ari umwe mwili ni mmoja ukagira ingingo nyinshi. Nakuwa na sehemu nyingi. Kandi kuko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi, japokuwa ni nyingi, lakini nubwo ari nyinshi, japokuwa ni nyingi, ari umubiri umwe. Mwili mmoja. Niko na Kristo ari. Na Kristo ako. Kuko mu mwuka umwe ndani ya roho mmoja twese twabatirije kuba umubiri umwe. Naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, naho twaba imbata cyangwa umudendezi, kandi twese tujujwe umwuka umwe. Roho mmoja. Amen. Amina. Mwili ugira ingingo nyingi, inakuwa na sehemu nyingi, ariko lakini ni mmoja. Amen. Amina. Ikiganza kitanga kichagirira ishari jisho, aweze kuwa na wivu alicho. Burya ahantu hari ishari kwa wivu abaraba daimoni gusa. Ikirenge muguu kichagirira aweze kuwa na wivu ishari, ngo kuko ndi ikirenge ikiganza cyambaye isaha kigirira ishari. Burya nawe utewe kuri uwo mubiri, nanjye ntewe kuri uwo mubiri, nta shari riba hagati, ahubwo ubumwe nibwo buba hagati. Amen. Amina. Ubumwe mmoja nibwo bukenewe hagati yacu, kati yetu. Amen. Amina. Umubiri ufite ingingo nyinshi, mwili na viungo mingi, lakini wote ni mwili mmoja. Ngo niko ndivyo na mwili wa Kristo uko. Kuko mu mwuka umwe ndani ya roho mmoja sote ni pale tulibatizwa kwa mmoja, hata tuko wa Yunani wala wa Giriki, hata tuwe watumwa wala wenye uhuru, sote tunajazwa roho mmoja. Amina. Naho baba imbata, awo wakwe watumwa, wawe wenye wa Yunani wawe wa Giriki, sote tunahesabiwa pamoja. Tunahesabiwa kwa mwili mmoja, huo mwili wa Yesu Kristo, kwamba sote tulibatizwa ubatizo mmoja, tuliopewa roho mmoja. Ndio sababu sote twenye kwa yule mwili. Amen. Amina. Umubiri si urugingo rumwe, mwili sio kiungo kimoja tu, bali viungo ni nyinshi. Ni viungo vingi. Ikiganza cyangwa wala ikirenge cyangwa
cyavuga kiti naweza kusema utari eti ikiganza mbona simisi kitanga sindiro kuba umubiri siniko kwa ile mwili ibyo ntibyatuma kiba ile haiwezi kuacha itakuwa katika ile mwili na lisikio kandi ugutwi kwavuga kuti naweza kusema eti mbona mimi siniko kwa ile mwili ibyo ntibyatuma haiwezi kusababisha ibyo ntibyatuma ile haiwezi kuacha kutari uwo kumuto kwa kwenye kule mwili sasa iyo mubiri kama mwili wose uba ijisho kwa licho iyo uba ijisho ilikuwa licho kumva kwabaye kwa wapi iyo wose uba kumva kunukirwa kwabaye inaweza kuwa wapi Imana Mungu yashize aliweka viungo ndani ya kimwili aho ishatse mahali zote uko zingana ziko. Amen. Amina. Wa ndugu dada zangu, sababu tunakuwa na vitu tandani mioyo yetu ni kutojua nafasi ya ndani ya Yesu Kristo. Wesa kutemunganya we itambara zivahe intonganya zivahe nukuyoberwa umwanya wawe n'incunga umwanya wawe ntaho intambara zizava. Reka mbahe urugero rutoya. Wacha niwape kiwango mmoja. Abakinnyi b'umupira, wachezaji wa kabumbu, buri umwe wese aba afite inomero ye. Kila mtu anakuwa na namba yake. Hariho inomero 11, kuna namba 11, hariho inomero ya mbere, hariho inomero ya 9, hariho inomero ya 10 kuko baba bazipanze. Ariko buri umwe wese akinira imbere ye. Buri umwe wese akinira imbere ye. Intego yabo ni iyihe? Ni ukugira batsinda umwanzi. Burya baba bahanganye n'umwanzi, to baba birwanya. Iyo habonetse kwirwanya baraneshwa, ariko nibahuriza hamwe bakaje umugambi gumwe, intego yabo ari ukunesha umwanzi, takabuza baratsinda. Amen. Bakinira bahuje, intego yabo ari kuvuga ati gira ati muduhanganye, gira ati muduhanganye, intego yacu kwitsinda. Mwabyumvise? Niyo mpamvu rero njaje ndafata agapira ngaha Didasi nawe agahaje Venus nawe agahakumbuka. Intego yabo tayindi nukugira batsinda umwanzi. Amen. Niyo mpamvu narwo nidukina gucyo tuzatsinda Satani. Amen. Amina. Niyo ntego y'abakinnyi. Niyo ntego na wacheza kabumbu. Urwo n'urugero rutomba hayi. Kiwango moja ambao ninawapa. Hari urundi rugero nabaha. Kiwango moja ingine ambao nitawapa. Muzitegereze ubusimba bwo bita intozi. Muri Afrika niyo zabaga, ariko hano abana bavukana ndo bazizi. Hari ubusimba bwitwa intozi. Buravuga ati rero mwana, sasa dore inzara irateye. Ndaira tubambia. None kwa Biden bari kurya inyama bakaziraza. Muze tugende kwa Biden. Acha twende kwa Biden. Naho Biden yarakomeye, naho yaba afite abarinzi, intozi zagiye inama kandi zabaye umwe ziramusohora muri yanzi afite. Kubera iki? Zahujije inama. Burya ahari inama, ahari uguhuza, haba hariho umwuka w'Imana. Ariko ahari ugusenya n'abadayimoni baba bari gukora. Takabuza ahari ugusenya, Satani yuba wicaye hapo. Ni ijambo ry'Imana, neno la Mungu. Ariko ahari uguhuza, huko kwenye ukutanisha, Imana ni ibiri. Mungu anakaa hapo. Intozi ziragenda, siafu zinakwenda. Biden na afite abarinzi, hata nakuwa na walinzi, baramusohora, zitamuondoa, ziramusohora, zitamuondoa ndani. Kubera iki? Sababu gani? Intozi zafatanye, zimekamatana, ziravuga ati zinasema abasirikari imbere, majeshi mbele, namwe bakadobo mukurikire, namwe banyuma mukurikire. Tugiye hehe? Tugiye kwa Biden. Nibageramo Biden akabona zitangiye kumuruma, barayisohokamo, ko baribukana za nyama, ahubwo barakiza amagara yabo kuko umwanzi yabateye. Amen. Ibwo n'ubusimba buto
kidudu buduhereza kidogo urugero ambapo rwiza. zinatupa kiwango nzuri. ubumwe Umoja ni imbaraga. ni nguvu. ubumwe ni imbaraga. Umoja ni nguvu. urundi rugero, Nyingine kiwango nubwo intozi ari vile siafu ni zenye kuwa na mazantege nke, ni za mazaifu, ariko zambuka uruzi ruri gutemba. zinavuka muto kabambe. Zambuka uruzi ruri gutemba gute? Zinavuka muto kabambe. Imwe iragara, moja iyindi ifatane mu biganza. Maze kugiye kwambuka uri ipate kuvuka ni sababu wewe urakomeye. utapona hano shika hapa na ufate hano shika hapa nunda fata shika hapa dukora ikiraro. Sasa tufate nitumara gukora ikiraro izindi muno hagati hapa katikati tacha njia izindi na zingine kwa dhaifu kwenye zitapitia na zikamatana zinakwenda zinavuka mto. Zile za dhaifu zinapita katikati, zile zinaisha, zile zinaachana zinavuka, zinafanya kiraro. zabaye umwe, zimekuwa mmoja. ubumwe umoja ni imbaraga. nguvu. ahari ubumwe batera imbere, ahari ubumwe nta kuryana kubaho, ahari ubumwe imana imanuka hagati yabo, ariko ahari gusenya nta mana iri hagati yabo. Amen. Amina. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Bene data wa ndugu, mwaka huu iwe mwaka wa umoja, iwe mwaka wa umoja. Kitu chote ambacho tutafikia ni sababu tutakuwa mmoja. Amina. Tutakuwa mmoja. Seme fulani mbaya nasi niseme mbaya, kiona ndani ya kosa nipate kumwonya, kimwonya kikataa mulete mwingine, akikataa ubizanira abakuru b'itorero, walete wazee wa kanisa, baadaye wapate kumwonya, akikataa wataambia kanisa lote. Niko Biblia itubwira, vile Biblia nasema birenzaho byose ile bituruka ku Mungu. natoka kwenye Mungu. Ikintu cyose uzamanza wahamagara ukavuga ati burya nabonye runaka, umwuka ugushoreye ni umwuka wa Satani. umwuka ugushoboye ni umwuka wa Satani. Burya umwuka w'Imana ni kubona mwene so mukosa ukamusanga mwiherereye, ukamwereka ikosa rye, yakwemerera ukabubonye mwene so ndugu yako. Ile ndio kweli. Niko nigishijwe. Ile ndio vile tunafundishwa. Ile neno la Mungu lasema. Birenza aho ngaho ile ukavuga ati reka mpamagare runaka nawe mbimubwire muka gushoreye. Ile roho ambayo inakusindikiza. Burya ikintu cyose, kumbe kitu chote kiboneka ruko inaonekana kwenye roho ikijisindikiza. Kukushoreye roho inayojisindikiza ya kusema ndugu yako ni mwiza, ni nzuri, kwenye kutoka kwa Mungu. Ndio sababu natubidi tupate kujichunguza. Amen. Amina. Warumi. Tunataka kukomesha 12. Wera ku murongo wa 3. Mwambie shairi ya 3. Hari kuvuga ati, unasema eti ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, mufikiri mukinyenyekea. Ndababwira, naambia umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, kuko Imana yageneye umuntu wese kwizera. Amen. Amina. Burya kwizera kwa mimi kwa Didasi sio kwa mimi kwa Shehe. Didasi ashobora kuba afite urugero rurerure, unaweza kuwa na kiwango mrefu, afite urugero rurerure, kiwango kiwango fupi, ubwo urugero ndi kuba kiwango linaonyesha.
ngo mutekereze mwitonze ikili kwa unyenyekevu kuko Imana yageneye umuntu wese Mungu alipangia mtu kwizera kuamini kuko mu mubiri ndani umwe ya mwili mmoja ufite ingingo tuna nyinshi viungo tofauti kandi hapo ingingo zose viungo vyote zikaba zidafite umurimo umwe zote hazina kazi mmoja. amen Amina. burya umurimo wiyakora Kazi huyo adatumika. hari igihe ntawushobora Kuna wakati sitaiweza. hari igihe bampereza kuririmbira Leza wakati wanipa kuimbisha inanishinda. hari igihe bampereza Wakati wanaenda kupiga ngoma inanishinda. ariko baniha umufurere hamwe Piga hamenya. Hamenya naweza. yo mpamvu Ndio maana ingingo zose vyote Imana yazitengeye andalia mahali pake akwiye wenye kuwa ikintu anastahili. Imana yagihaye Mungu kugira ngo kije alikusudia kiato ikiganza ukuboko Imana yagihaye kujya cyambara isaha kujya kijya kiri naryo nireba bivuga ati bya saa 9. amen umubiri wose umenye ko zibaye saa 9 burya ibintu byose bitekererezwa mu bwonko ubwonko nabwo bugatekereza ukavuga ati murabizi wa mubiri we ugiye hehe unakwenda wapi? downtown umubiri wose urahaguruka umubiri wose urahaguruka ukavuga ati kanwa kavuze tugiye hehe tugiye downtown umubiri wose ukagenda umubiri wose ukagenda ariko intekerezo n'iziza zavuga ati tugiye downtown ikirenge kikavuga umenye ko icyo byabaye ariko nibitekereza bigahuriza hamwe pamoja ati tugiye downtown yote. amen Amina. twebwe turakora byose bikagaruka Inarudi. kubera iki Sababu gani? Mwili, ikiganza upanga, ijisho amaso umunwa amatwi byose byajana umekwenda pamoja. ugutwi n'ugw'ikintu ukumva izuru n'iry'ikintu ukunuki akanwa n'akiki nako kuvuga buri kintu cyose Kitu chote umwanya wawe kuna sehemu niyo yake. mpamvu nawe birakwiye kumenya umwanya wawe amen birakwiriye kumenya umwanya wawe nutamenya umwanya wawe uzahora urwana na Didasi mu mwanya we nutamenya umwanya wawe uzarwana na Gerari nutamenya umwanya wawe uzarwana na Venuse mu mwanya we Na nafasi yako. yari bikwiriye ngo Yalikubidi ujue nafasi yako. nutamenya umwanya Kama wawe ujue nafasi yako, bwije ukuri nakwambia kweli bizazama itaharibika. umugore Mwanamke yarakwiriye kumenya umwanya angalipasha kujua nafasi yake, n'umugabo na mwanaume akamenya umwanya wawe angalipasha kujua nafasi yake. ariko iyo umugore abaye umutegetsi Wakati na mwanamke anakuwa mtawala, nyumba imebomoka. menya kuri umugore Jua kwamba we ni mwanamke na mwanaume ajue kwamba ni mwanaume. kandi ntana kimwe Hakuna hata kitu kiri moja mu rugo ambacho kinakuwa ndani ya imana nyumba. izabaza umugore Mungu atauliza mwanamke iriri mu nzu yose yenye kuwa ndani ya nyumba Ndugu yote. Branham ari kuvuga ati Ndugu Branham yasema hivi, n'imbwa hata umbwa, n'imbwa hata umbwa, n'ipusi yiranyahuku hata paka, imana izayibaza umugabo Mungu atauliza mwanaume. nuzananirwa kugaburira urugo rwawe Kama utakosa kupa nyumba yako chakula, akakomeza akavuga ati naendelea kusema hivi, nuzananirwa no kugaburira iriya mbwa waguze nyumba ambayo uliuza, ukananirwa kugaburira na iriya nyahuku waguze paka ambayo uliuza, imana Mungu izayikubaza atakuuliza. nta kintu na kimwe mu Hakuna rugo kitu moja nyumbani Mungu atauliza mwanamke, buri kimwe cyose bali kila kitu ni chochote umugabo. mwanaume. amen Amina. ni kuko Kristo Sababu Kristo nta kintu na kimwe yabaza itorero atauliza kanisa. Hapana. itorero ribaza Kanisa Kristo litauliza Kristo. riravuga ati dukeneye imbaraga tuzisaba Kristo riravuga ati dukeneye umwuka wera tuzisaba Kristo niyo mpamvu n'umugabo Mwanaume, umva sikia, umugore mwanaume mke anauliza mume wake, takenda mfite bwana sina mutware dukeneye ibyo kurya sina chakula, mutware dukeneye bino na bino nahitaji hiki na hiki.
ariko igihe Lakini uzambara umwenda utavala vazi, umugabo atazi iyo waguguze, mwanaume hajue kwenye ulitosha, Kizaba ari ikibazo takuwa ni shida yako. igihe umugabo azagera mu rugo akarya isamaki atazi aho umugore yayivanye, kizaba ari ikibazo cy'umugore. Swali ya mwanamke, nawe ukicara uriye isamaki utazi iyo yavuye, haujue kwenye uzaba uri na bari. kwa nabali. byari bikwiriye ko umugabo aba atetse urugo rwe Nyumba ya kwake akarutegeka kuko ijambo ry'Imana ribivuze, ari uguhaha, ari ukugura imyambaro, byose bireba umugabo, na mwanaume, byose bireba umugabo. inamhusu mwanaume. ariko igihe uzari Lakini wakati utazi iyo byavuye, kule haujue kwenye vilitoka, wenda agiye kwisambanira, bwana alienda kusherati bamuhaye $100 kwa dola 100, nawe aragiye arahashe, anda anahembea. nawe arakuzaniye mukwari natetse akanyama. Bwana nilipiga nyama, Iki unakula nini? atari weho wabihashe, Bwana haiko wewe ulinihembea, amafaranga ni weho pesa yamuhaye. ulinipawasha. bisaba ngo Nakubidi umenye inshingano zawe, ujue n'umugore nawe amenye inshingano ze. Itorero naryo bisaba ngo rimenye inshingano yaryo, na Kristo nawe azi inshingano ze. Amen. Abaroma Warumi, ni hapo tulikuwa tumefikia. ari kuvuga ati, Nasema hivi, ndababwira umuntu wese muri mwe naambia kila mtu mbwirijwe n'ubuntu kwa nahawe, neema ya Bwana, mwe kwifata uko mutazi, jishike vile hamuko, ahubwo mutekereze mwitonze mufikiri kwa kuko unyenyekevu, Imana maana Mungu yageneye umuntu wese aliangalia kila mtu. kuko mu mubiri Ndani ya mwili umwe mmoja dufite ingingo nyinshi, kuna viungo kandi tofauti. ingingo zose Vile viungo vyote zikaba zidafite umurimo umwe. hazikuwe na mwili mmoja, Natwe niko turi, nasi vile tuko, natwe niko nasi turi, ni vile tuko, kuko turi benshi, sababu tuko wengi, nyamara turi umubiri lakini tuko umwe mwili mmoja muri Kristo. ndani ya Yesu Umuntu Kristo. wese Kila ni mtu urugingo yeyote ni rwa kiungo cha mugenzi we. mwenziwe. Amen. Amina. Umuntu wese Mtu yoyote ni urugingo rwa mugenzi kiungo cha mwenzi yake. Ibyatsi ni urugingo rwanje, muzehe ni urugingo rwanje, turi ingingo za bene data. Ndugu zetu, Niyo mpamvu Ndio sababu burya iyo ubonye wakati unapoona urugingo rumwe ruvuze urundi rugingo, uba utaraterwa kuri wa mubiri. bado haujapanda kwa ile mwili. Ndishobora kuvuga Didasi amakosa ya Didasi ngo urya Hapana, kuko njye na Didasi ni urugingo rwanjye, nawe ni urugingo namuvuga nte niseme je, kandi turi kuja mu je tunaenda mwili mmoja, turi ingingo za bene. tuko viungo vya wandugu zetu, tuko viungo vya wandugu zenu, viungo zinasaidiana. Amina. Tazama nyumba huu, Bavuze mu kanwa sema tuondoe yote, naweza bomoka, ariko ibintu byose lakini vitu vyote vinajengwa ndani ya umoja. ikintu bakoze Kila kitu walifanya, walisema zana liliya tafari, zana liliya buye, ile jiwe zana kuriya mwamba, zana na liliya, bamanza bateranya bamisha, wanaviweka pale, wakimaliza baza nico bita inyundo. hama Inyundo bayizanye bazana ikindi biti bisumari, baravuga ati rero kugira ibintu kusudi bihude bate ukutana, bakurikiza kama tunapika na hama, barangije Walipomaliza. bazana ikintu bita umucanga, leta bazana mchanga, ikintu bita isima, leta sima, isima barabihuza, walikutanisha barangije yote, wakajenga nyumba. Ile nyumba na uko kipa nyumba cyakorewe mu sababu bumwe. imewekwa ndani ya umoja. Amen. Amina. Natwe tuzaba inzu y'umwuka wera ashaka nitube umwe, naho tutari kwa bumwe Imana izaturera itugaye. Tugaili Nutaba umwe na mwene se, nutaba umwe na mushiki wawe, Imana izatureba itugaye. Uko ijuru turukujamo ni iry'ubumwe. mbingu moja. Amen. Amina. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye Na Mungu ati alituambia eti mukomereshe
muhimarishe umurunga w'amahoro. salama kamba ya usalama. Amahoro Salama ahari intambara kwenye kwa vita muhashira amahoro. mpaweke salama, Hanyuma mukosore musahihishe yale yote yondoke. hanyuma dutangire umwaka Anze mwaka mpya tukiwa mmoja na ndugu yako. Amen. Amina. Na ufitanye ikibazo Kama n'umugore una wawe shida na mke wako, mugende mwicare, wende mwikosore, mukosore, mutangire umwaka anze mwaka n'umugore tukiwa wawe. mmoja na mke Nabe wako. abana bawe batakumva Wende ukaishe kama jamaa, muongee ikibazo mugikosore, mutangire umwaka urumwe n'umugore wawe n'abana bawe na watoto. Amina. Icyo nababwiraga nabaganiza ijambo rivuga ati umoja ni nguvu, ile Mungu anahitaji kwetu. Amina. Kwenye hakuko umoja ni mafarakano. Mungu kwenye anasifia ni umoja. Mafarakano pamoja na kutengana ni kazi ya Ibilisi, lakini Mungu wetu ni Mungu anayetumikia ndani ya usalama, ni Mungu ndani ya umoja. Amina. Kwenye tunafanya chochote ni vile tutakuwa mmoja. Mungu wewe awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Na tunakisha tunahitaji kama tukomeshe mwaka tukiwa ndani ya umoja. Iliyopita yoyote ndani ya mwaka huu tuisahaulishe, na wapia kweli hakuna mwenda kwenda ndani mwaka huu ananikataa, ananichukia, hata niona kitu moja, hata kitu moja. Bene data bashiki, ndugu zangu, dada zangu, turukujamo mimi ambao tunaingia ndani, hakuna adui ataingia, hakuna mtu awinda, hakuna mtu wangana uzaja mu ijuru. Nabe rero ufite kwangana, na ufite ishari muri wowe, na ufite kwangana muri wowe, uhereye none uvuge kutari kuja mu ijuru. Ujue kwamba waende mbinguni, nafikie mafikiri yako hapa kuna mgeni kati yetu, naho mu ijuru hajaja bafite urukundo gusa, bafite amahoro mu mitima yabo, bazaja mu ijuru. Wale wote watajaa mbinguni. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu